Hagisteng singi jogan riu trek yong arja Rio. Ladon kinong shong kibla lap e Metïap jong wei Kynthei brio kibla pot kibla tep aberni na Wahduid kibla na Khappud kishnong Nongrah bat Lapalang. Kinong shong gila pentep shiki bor shdong kibla pentep pat shiki bor pulit kerenja police station kibla lech shikate kichaka ban sei ke Metïap harangkat ke kenhun crime scene unit kibla lumshwa yagi sakhi sebut. Kat badang ya ki kam men yora noi ke Metïap jong kate Kynthei lawan lang shikate kichaka ruba Vivek CM IPS SP ke East Khasils district. Kamadin Lawjynriew bagate Kynthei kade belajar na duk arbo trek lebera Nongrah ke kong Elena Pawa nong thamai Lawjynriew bagadesh nong try na West Kynthei Hills. Uba Vivek ka bakran sigila sai kubor long bagani Kynthei ke Shah Pynïap bat kipulet kidang penlong cing toket ban kemi ki berengkti. अब इधर सर्कल सर्कल MC hadar kan ye ni buat ni hashtag ni tapi tetap ni ba kedan kini kamet apa ka ani ka gani ka sak no buat ni hani kata ni lawan ni lai point ni brought the officers ni buat tadi ada sak case ni suspect ni ya sak case buat Mila Suba beri boleh ni ka Dan baklaim ni kemet ni dikatakan Mila din ki bahaya dan ni ba ja na do ka putrek to drama si kete kong Elena Pawa pada sebab sa Lawjynriew sa temperi Lawjynriew by national tina West Kynthei Hills di Mila ja na do putrek bat ni Suba ka din bodi ji bahaya bahasa bidan ni sa lara si Shah ni pre sepe ban can identify met kena kembal akan nuski itu kan ikan mek dan akan ikan saya kelak dan pelat kursi ya kata ini laban ketik kena dia lak dia habis waktu tu ano konsep ya kemet ni snowball song hat ko ni ko dijing Shah hoi la song ko bodni hi la te ko bodni ka bodni paste ka ba ya berekam gigi ba la courier Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawjynriew shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya